Koto tu ai eiki. Koe koto tu mon. Tamai mo fa fai mo fa malo ia he fiona. E mo ko fata pe mo ha Christian e pompong. E rock aho e wike. Mo fa manat fata hai. Ai tu ai fiona. Mo to kore. Ro fa mo. Awang mo maulo to mo ngayonga. O tali nga vai ho frofola ai ne mo fai. Ke whama ui mo lau maare e Jesus Christ ko mo whama ui. Amen. Kore ke whangata penga hi ta whakapto pe whaafaket pe me tau wharen ka tā mua muau. Ke whātu pēno whailo ngai o e mahu inga o e pongi o e toi tuu. Te lau pe whangi whoroforo koe ni pe a kutu tatano koe ni halpe mo mea komata ke asia ke angahi huelo e laa e pompong ulaka aho e wike ai foku ulaka aho ni na e tamai na ala te kau fefine ke whanua loto koe na e tukia eiki i he atonaki e Passover ai ka flaite lau e tau tolu na waot ke he whitu koe na tuku e kia i e sosifa are matea e moniko timasi i he aho ni na koe na ulau e ni ulau te ngai konga koe me he conspiracione wa hewa noa. Ka i rak aho e wike ne hau hengi a mere me maktala ke whanua loto u keipo u. Pea i ene wakai ta kuto ai maka me whanua loto. Pene rere ai alu ke Simon e Pita. Pea ke ako e taha ai enai ofa i si isu. Pene pehe ke tek naua. Kunau ave ai eiki me whanua loto. Wikai te mau ilo pe kunau tuku e a kife. Alo tuai ki tua Pita mo yako e taha nakamata o ke whanua loto. Nakamata lere ai onga mea ko ia whataha. Pea wawe e lere ai ako ko ia e taha i a Pita. One tomua hoko ke whanua loto. Pea ne punou o ne wakai. Tāu tuku ai e ngahi tupenu. Kana i kai tene huu ke ai eia. Ka ka mui atu pea Simon e Pita. Pea whai pe nea o ne huu ke whanua loto. Ne mo wakaia e ngahi tupenu. Me hol ai nei ai ke ona fofunga ko i kai tu fata manga i tu penu au ku fat ke au tuku ke apoto eta e tu ki hu ke ai mo ako ko ia eta ai nei tu mo au ke funua loto pe ne sio ke ai o tu e na moeni o te ke mahino ke te na tol ai mahu inga e fola pe he ko pau ke ni to tu me pe ki ata mata pe mo me e ko vam ke tahanga wha mahu i ngai ai ulaka aho e wike. Ko i katoa ai whamatala ngai kosperi ia kamatpe me mati wahi wawalu ves uraki haua i ka maake vai taha no ves uraki alu ka luke wahi wawha ves uraki alu ka sione wahi wanoain ves uraki unanga wha mahu i ngai kotoa pe ko mea koe ni tau tala noa ki ai ai tue tuu ai eiki na e hoko ia i he ulaki aho e wike. Ko toi tu ai eiki. Iyo, ko toi tu mooni ai eiki. Pe ko ia ko whaami ko hanga whamau ngai ke te tau tolu. Ai ahon, whawhai pe service pe he nia i ngai taimi ko e ui ko sunrise service. Muna wasi hono ui ko sunrise service e service ko ni. Na ilo ange ka pe he tau mai ki ni tau maa lotu ko ui ko fulaa. Mura ki mama. Ko nia ko e whilau lau whawheta i pe ia. Whatonga i ulau kia he pe lu vai tātolu. Pa koe vesi tānima au pehe aua ko ia ke tau atu ia teia pe maoai pe ha fei lau whakawhetai ke otua ae koe fua o lo ngutu o takua na huafa ko tau fei lau whakawhetai pe na tau mua Kristiani koe uhi koe aho koe ni e mahu inga e ulak ahe wiki pa ko seki ki whakamotua o ngai fei lau e tolu ngai fei lau ia o ulak ahe wiki aia, ko tu mahu inga pe ke whatonga. Tamai fo ke tau tolu e whorofula sisu ko ia Matiu wai nima. E ke hau ke tamate i ai lao me profita. Ne hau ke nehanga whakakakata. Ke whaka ai kakano ia teia. Ai mahu inga o e whorofula. Aia, ku haa sino i he eiki. Ai mahu inga e whorofula. Ko kone he ue niu na upehe ko hau sisu ke whakakato. Ko hui ke tau tue tau he lao. Upe ngai mea ia lao ka ke tau tue tau. Hangai koe whei lau. Pea kaua e ngai whei lau ko ni tau tānoa ke heni. Aia, koe whei lau uluaki.
koe whei lau e tapu le vani. Wano ngau lau atu pe, ki konga koe ni me rivitiko pa heua tolu. Aia, koe ulak whei lau ene ulak aho e wike, mahu inga ke hanga whatongai. O whakakakato e ahon pe tau. Hangare o whakamatala ke uhinga, ono whakakakato e sisu e ahon. A whei lau koe ulak aho e wike. O bere wa tāno koe rivitiko pa heua tolu. Koe ni e ngai aho tu uni a sihova, ngai katoa ngatapu ai te mo whanongonongo i hoko nau taimi. Ono ngo fulu mawha o e aho i rak mahina e fiafi, koe pāsova i a eiki. Aia, koe aho sāpate koe ne toki o si, ai koe aho aneafi, koe sāpate fuki o haasiu, koe aho pāsova ai, koe aho tāwhaia koe mahina uraki. Pati mo manatui a tō pule lulu koe aho ina nau tamate i e pāsova, na nau kai pāsova koe ka nau whamanatu i e sāpate pāsova aneafi. Koe aho ni e koe lak aho ni hiri e pāsova. Pau perewa tānoa li tiko vai wani mawesi ono pe i aho hongo fulu mānima o e mahina ko ia o ku kamatai a kātoanga tapure vani a eiki. Koe aho e fitu te mokai māta e re vani. Ai mahu inga te ki tatu, koe kulaki aho koe aho hiri a aho pāsova. Koe kamataanga ia o kātoanga tapure vani. Ai ko hano mahu inga kātoanga tapure vani. Kono mahu inga he koe aho eni o e whakamaa. Koe ni koe tu e eiki kai. Pe koe tu mo oni a eiki. Pe koe ulaki aho eni hiri e Passover. Koe aho eni e tūtūni e he otua ke kamatai ai kātoanga tapure vani. Ai koe aho eni noanga whakamaa ki nau tolu me re vani ko tō pe. Pōni anga whamaraki maki te ki tau tolu ai wholofola si isu i e gosperi ke ngahi re vani koe ngai tā noa. I he whakawha o ki ngai re vani ko whi mau ke to'o me tau. Ko mātiu wahe taha o no wholofola si isu ai whakawha moe re vani ko e kau whare si ai unihanga whatokanga ki nau tolu na wau ke kau wai e kau ako ke kau wai tāne ngalo e te ki nau tolu ke awe hama mātiu wahe taha non ves ni ma pe whai si isu e ne rea ke te ki nau tolu o pe mu ao wakai te ria e re vani e kau whare si me kau satu. Ko uhinga si isu ke re vani whe. Ko ne uhinga ke nau mamata pe ke ngahi mana a si isu, nau whanongo pe ngai ako naki a si isu, kai ikai pe ke nau fie tui ki nau to. Pena e pehe me whakakau e kau ako. Nau wau ni ke kau vai taha, ke kia nau fo i maa. Pea na nau whetano ake ka kia nau fo i maa. Aia, na nau tokanga pe mau me whea nau tau. Pea kang he eiki ke te ina to. Mo haai, mo tokanga, te ria re vani, ai kau whare si mo kau satu si. Ai tae tu, ai lotu pe, kai ke hari riu ia e mo ui. So koe whanga whakakau e koe re vani ia, ai kau whare si, mo kau koe aho eni, ke whakamaa ki tau tō me re vani koe. Koe raki aho eni, heiri ai Passover, kamatanga ni kātoanga tapu re vani, toi tu ua tau eiki, toi tu mo oni. Pa kui ngai ke te tau tō, aho eni ke kamata no whakamaa e tau mo ui. To o whainga re vani a koe, a koe re vani koe kau whare si, koe me kau satu si koe lotu tu a sino pe o whaiho no mea kotoa. I kai ilo o kutoe, ai matai koloa e lotu. Ko hai matai koloa e lotu. Tai koloa e lotu e koe whakalau maari. Koe wheohi tu mau pe mo eiki. Koe mo ui whea ngai mo eiki. Kai, e ke tau kei whai ki tau tolu e whakangari lotu. Whakamata lotu i he ahon. Koe nu hake mai coronavirus i. Koe ngai maki whakaauha e negoe ne ngau ake he otua. He kuonga koe na whanonga he toa wha. Ke tau te ake ka kai. Ai ke tamate ake whuka kai koe na nau hao me ispite. Na kai peke nau tui ki nau tolu e ke whorofora. Ai otu na kai peke nau molo mui va e ki nau tolu e ke whorofora. Mole maa pehe a koe he kai ke si pekia he kau kristiani. Ka koe uinga koe hoko ngai maki whakaauha pe nek mamani. Koe whakatokanga ke te tau tolu. Ko toe tuu eiki. Ko toe tuu mo one eiki. Aho e nie ke tu kamata e tapu re vani. To o e re vani koe ia. Ai re vani koe o e tae whalala ki otua e whai e otua tauhi. Ai re vani koe whanonga pe mo si isu. Kai i kai pe whalala ki e iwi o si isu. Tene hao whaki e tau mo ui. Tene whai to e tau mo ui. Tene whahaf e tau mo ui. Tene tauhe e tau mo ui. Ai re vani koe mau e nge esi e lotu. Mau e whai whekau toke tāia. Mau mo e kote he ke sia. Kai ke hari riu ia e mo ui lotu. Kai ke ha
tuku pā ia ke tau kaunga pekia whakatamo eiki, kaunga mamahi whakatamo eiki, e ahoni tau tua ko rea ke siasi, ngai siasi koe nau hangari ake wholofola e otua, ngai siasi koe nau tali na tore unganga furiki van koe whasotoma, mea whakaloloma apit, whakau tonga pēna tau toko, whakau tonga pēna, nau tua pou ki whasotoma, Methodist New Zealand, Uniting Hen, Methodist America, whakaloloma apit. Koe aho e nia ke whakamaa, ke to'o ai whainga revani koe, ai revani e whakangaringa he koe kāmata angain, koe kātoanga tapu revani. E ngata eka koe me whatokanga, o whai Paula i Wakurintova he nima, ke revani koe whi awaki. Ai e koe ki mea koe huko e whi awaki ke siasi, mak siasi ka I Korinto, ta tau tof peno natula, pa moe huko ni e whasoto ma, I siasi e aho. E koe mena e hoko, pa mai Wakurintova he nima, na e kātaki, ai whi awaki I te kinauto. Kātaki, ai koe na uhinga Paula, na tuku peia, kai ke rea ke hataha ke whato mala, kai ke hang hataha talangi tō tako e ni, ma wahe mene wike ke toton ke lau koe Kristiani, he kotonga mo ui ko whepaki e mo mea ko ta off e otua I he tohi tapu. Ako mena e hoko, na nau kātaki e nau tolu, ai whi awaki tala mai, pehena e koe mari o tangata koe mena e hoko, koe nonofo, ai tangata e moe mari e ne tamai. Sega mena, pako mo rea Paula e, koe ne rea Paula ke no kātaki e whainga ulunganga furiki vanu koe e siasi. Kainga, koe aho e no kamata e kātoanga tapure vani, aho e toi tua e, pako toi tu moni e ki, pako tonu ke tawhiki tua e, umea koe aonge ke kātaki e siasi, ai ngai ulunganga furiki vanu, hanko e whi awaki. Hange koe whakasotom. Ngai mea beo tonu ke tawhiki tō koe ke kāu ia. I ngai mea tonu ke tsue meu whatokangi koe Paula. Pere vai Paula. Ia e vahe I Wakurinto vai nima. Vesi o nok. Rorot mea hui kai sia. Ai mea mō pore. Hei nakulai vet ki ai. E tahatau ngai programa koe ni. I hui ke tapu e mahu inga koe. E katoanga tapu le vani. Ka koe ahoni. Koe ahoni ko matai. Ko toi tu e ki pa ko toi tu mon. Pea mahu inga ke whakamaa. Tafi ki tu ai revani koe. Ko toi tu ai ki koe tafi ngai revani mo tua koe me tau mo ui. We must rid ourselves of this leaven, the leaven of sins within the church. We're not talking about sins outside the church, we're talking about sins within the church. Sai pe no tari hai pure anga pa no fu pure anga na tari fasoto. Ko no tari ko I loto he sia si ko me kuinga pa pere Paulo. O sai ke sia ai me mo pore. Ai pore no tari yang hala. He loto sia si so no problema o peke to whakaukau tau tari fasoto ma tau sia si tau ofange tau kau fasoto ma he o tua koe na ne ngau he kau fasoto ma. Tau whakau tau koe ki tau tolu tau potang tau hi kakai I eiki ko tal mai ko tau hile reia na tuku ene mo ui ke more ko hui ko ki tau tol ke whahaf ki tau tol pe tau ngahi ang hala. Tawhi ki tu are vania ko aho to tu u to whamanat whatahi mo hasiu ai whakakakato I eiko Sisu Kraisi ai o mata anga kato anga tabure vani ko tawhi re vani na marewa e Paula ka te tau tol. Ko mo o gujai ke sia aho mo pore e ko ni mleko no tari whasoto ma me whi aua ki siasi. I kai o mau ilo ka lawe hame I revani ke takaonga maa, ta o revani hono kotoa, mau tawhi ki tua revani moaka mau hoko koe takaonga ngahi fo o tau moho mau tuunga, koe ngahi fo I mata e revani. So ia, Kristiane koe ngahi fo I mata e revani. Koe te tau uka ke te whumaha revani ke, koe revani o anga hala, revani o tae tui, revani o lot whakamata lotu koe ai peke pehe e kau whare si mo kau sātu si revani o whakamata lotu tawhi e ki tu ko toi tu e ki ko toi tu mo on koe aho e nia ke whakamaa e siasi ke whakamaa e tau mo ui koe kau Kristiane koe māta e revani ki tau tu patamare Paula ka te tau tau mo tawhi revani moa ka mo hoko koe takaonga ngahi fo o tau mo tuunga koe ngahi fo I mata e revani pe asiri he kua whea whoka tau Passover ko Christ. Ko ia ke tau whai e katoanga. E ko ne uinga ke katoanga tapu revani. Ko whea e Passover. Ko se Passover I aneafi. E whai e katoanga Passover ha siu aneafi. He asa apate kono nau tolu aneafi. Tok matafi koe. Tau whai tatu e katoanga hai ahoni. Ko sia si ko e katoanga tapu revani ai otua.
na whamanatu ia whakakato e ko si suklaisi pa ko tau tolu tau kau e katoanga tapu le vani ko whakamaa tau mo ui me ngahi ai tō onga mua ko tō pe ayanga ai whi aua ka pau ko ke hao lotu o ke whi aua ki pe tuku ia kau kakai he ni mureni ai ko e kau setu ata ke whai tuku ia ka pau ko ke hao lotu kau ke ilo ke kai haa pe tuku e lotu ia alu whai kai haa takai kai tuku kai haa ka ke hao whai lotu ko siasi ko katoanga tapu le vani ko uenga a paula ko fei ha tau pasova to ane afi ko fai he o tua tona ke lami pasova ko whakalaka e angelo whakaauha i he tau mo he kai tau kei nofo e peta topa tau te peta tau fokta to tau pe mo ispite he kai tau kamata to le katoanga e koen ko toitu e ki ko toitu mo tau kamata i ha mea fo o kai pau ko ke hai ko ngai fam o hai fra fami hai ko ho lakanga e ngai sias ko no ke ilope o tau ke pore pe to ko tau kataki e anga hala e ngai sias ko a han tu e ki ai ke mo on tau le ko tu e ki tu mo ai ke mo on tu ai ha kamata anga fo o ai ke tau fai e katoanga tabre vani a eki kamata e ahon tau fai to katoanga tafi le vani mo aki mo o mai nga au e le vani ko loto ko mo nga au e pang mo kai ka ko le ke hanga hala hen i loto siasi o te moto o e ko loto ko mo meheka so nga ko ve te volo me nga ia mio e mo on e o tua tala to ko loto ko le ka mo on e to tapu ngai feitu ko mo no fai o ia tala ko fe ka loto ko mo meheka pe e ko ke asia e kau ke sa o te moto to o tafi ki tu ai levani ko ki tau tolu ko tau tuunga ko tau kamata to le ahoni ka toanga tapu levani a eki na kamata he mo siasi tau fai tau le ka toanga tapu levani ko ke tau ke fai ke loto ko me ngawe pang kai fai ke mea tai levani ko e ma mo on sike ke me ko e ma mo on ko e ma ho sio mai pe ka te au o tau ke tafa ke taha ko he ko ke tato me te au te whakapuri he mo ui ko mo ui ko i apini ko mo ui ko i taim ko nofta ko ta tau pe mo me ko ke siki ko e maai ko mo oni ai o tua fai ke tau mo i ka ku ke rea ka mea tau hi ho rea so tau tol to ngau tau wanga tau ke rea loi tau talang i te alatu ke fai kawa o i te alatu ki ut so ko ke tau to wanga tau ke sio ko aho ne ke tafi umu ko tafi reva ni mo ai loi mo ka mo yo mi pe ko fa mo ke fai fikau mo patere ka foki pe ia hoko pe mo ui mo tu ai ka ke alu ko fa mo ke o tua alu ko fa mo ke pate fai ka mo ui fo o ko tu e ko tu mo ni tau fai ka to nga tapu reva ni winga ia ke la paula pe nga tai o fatokanga paula ia karetia vai fa ke reva ni ko huma me ko na ia ko na ai ko reva ni fatokanga ki ai e paula ia karetia vai ni ma ve si hiva kalave me reva ni ke taonga ma ta reva ni ko to ai me to mai ko na ka si su ka ko ni uhinga ki me ko na ko kamu ko failonga i tu ai ko tau kau ke kakai ai o tua pa mau inga na ke ha e kau siu o fa mama fa pange a honi ko pataiso nai pataiso vai lahi kau e kai nga ko pataiso ai kakai vai lahi kai nga ko no ko tau he ni ka nga mama mo hau ai ke fa mo pataiso i a pompong i ka ko i tapui e tolo ia ki a ke ko a to tu ko e ki moni te tu fa nga ki ka tolo i ha ka kwa te wanga e au tau ka vei kua pau ke paptaiso ka kai ko tau pehe vai lahi so ka ngai whai longa i tu ai pe koe ke ta whake tahai o ta tau pehe mo whainga tau kawe koe pehe ko pau ke rea ke he koe ka mahino paptaiso koe lau maare maani oni kainga nea ne whee tal mai he o tua ko paptaiso lau maare maani oni kono whai longa koe rea ke tal mai au la korintowa e tahaua ta tu lawe ke anayang koe hivo ke koe aho koe ni aho ni whamanato e pentekosi luak aho e wiki kaike koe whakahaanga e lau maari o kulahi o ku kawe tui o kawe mo ui whaafoa ki ni mahomo o ku kawe whakaloto lahi o kawe whai maafana e ngahi me se o koe rea ke hepe o tangato whakamasi siwa ai sias o e otua ai una dirini mano lau maari ke pea asi whakahaanga e lau maari koe ngahi mawhai ke
ai fai mo ui ai rea ke ai whakauhinga i rea ke ai malanga palofi sai ai ilo loto sia tau e to whakangata ai ko uhinga ko tau viri taki ko ki whakailonga i tua ko rea ke whailonga tua pena ni na nohanga ai ke ako ia ko rea ke ko koranga kana to kai o kai te ko me ni wako e tamai ko me ko ni ko be e lau maria wharea ki take ko ngoe ko mawhai ko mai lau maria ka te au ko mawhai e whai ako ko mawhai e whakauhinga e mea loloto o tua si ko o matalahi ai ngai mea ofai o mai he lau maria o ai ke loto e o se ka ko uhinga a Paula Karetia tokanga na tau te whakafoki da tore se asi ke kamu ke ki whakailonga i tu he koe kamu mo o ni da to se whanonge la Paula ia kolose koe kamu ia koe te toi kamu ki da to tu kamu ki da to i lot he koe kamu ko pate mo whakaukau ki koe kamu na e tu usi ai ki me i kano mate me sino e tangata i he whei tu koe o whai a ene tauhia ene nofo mari si ono whakahoko familia e tu use ki konga kakano takoe ko uhinga ai o tua ke whakamahino koe kamu koe pau ke tu use kakano me te tauto ko pau ke tu use kakano kai whakahoko ki tautolu ki o tau o tua si koe whetu whakahoko familia koe o tangata o whaia kamu koe whetu whakahoko ia o ki tautolu ki he o tua ke tau kau ke familia o tua o tu use ke ako tau loto tamare paula ke te tautolu toki mo tolu fok klose vai wavis ta tolu no tonga na mo mate ho mo ngai fai hala pe ho mo tai kamu ai ho mo ke ka kano ia na ne kaunga foko tu ki mo tolu mo ia hiri ne whakamore more tau fai hala ko tope io hiri ne tamate ai tohi ne whakamo ua ki tau tolu aki hono ngai tu ni ai tohi koe na tu ko tau whiri io ko ne ave ai tohi mo ne punu fu mai he na ne tuki whao e ki hono korosi mono hui me te ia e kau pure me kau mau tu unga o ne mātua ki whakari ari ki nau tolu he ne sipi kaki ki nau tolu he ne afsike o se a nef ko tau toe tu tau he ahoni koe whakatoe tu ki tau tolu ko tau kamu ia koe uhi he ku whakatalamai ni te tau tolu ko osto tongi osa tau mo ua tau tolu ani afi aha koe na whae Passover hasiu sa pate ani afi whakatoe tu ki tau tolu he ahoni koe uhi tau kamata ki tau tolu mo e kamata fo ou ki tau tolu mo e ki whakahoko ki tau tolu he ahoni ko toe tu ai ki ko toe tu mon whakahoko ki tau tolu he ahoni sio koe mea ke tafi ki tua ai revani moa tau whai e kātoanga ai otua tau whai ake ai loto fo ou tau whai ke lau maari fo ou mo amanaki lele amanaki o he vani e kuosto tongi osi tau fu mo e fu tohi mo ua koe na tu o punu fu o ta off ki tau tolu na tau alu ki he vani aia koe tala no aia o rivitiko vai ua tolu vesi o no ki aho koe whei lau koe e hiri e sa pate o Passover koe kamataanga ia e kātoanga tapure vani Pau tau tole sia si tau kau whatake. Ko hono ua, ne kau mo laki aho hiri ai sāpate, ai whei lau o polo tau. Ai ku rivitiko vahe ua tolu, vesi hiva ke tahtaha, ka koe vesi tahtaha. Ai a kainga koe mea maunga, ko hontaka o mai mea koe ni, koe ke whamahu inga e ke ulaki aho e wike, aho na toe tua tau e ki pau talamai rewa ke te tau toi vesi tahtaha. Pea e tātā kalo e ia ai ukoa ne i ao o Sihova ke whai ha hoi fua ke te kimotou e whai hono tātā kalo e taula e ki i he apongi hiri ai sāpate sio hiri ai sāpate ai koe whai laulau laki aho i wike koe whai laulau tātā kalo ai koe to'o mai ai muka koe e polo tau o tātā kalo pehe i ao ai koe no tātā kalo pehe whakaha ke kihe eiki koe ni ku ke hanga whakafua koe ni ku ke hanga tauhi mātou pera me whamatala whaia ki talo no me vahe ua no pe stolu koe ki konga nyo i loa koe tui aha Israeli aia to koe tango polo hano tau tene whao ne polo he kato pe ai alo moe ke ao Sihova pa tala maire pe te ke au te tolo me vahe ua no ve stolu pe te ke au ke talo ai ke taimi ko ia pe te ke pehe ke te ia ko whaka mo oni he ahoni ke Sihova ko ho tua kua uhu ke whanua na e fuakawa e Sihova ke tau ngai kui tene omo ki tau to aia koe tātā kalo koe e whailaurau lak ahai wike koe whaka ilonga ko tau hū ki he pureanga
ke whanua koe ai koe na hanga eiki o teu mā ki tātou kono hinga ai e polo o tātā karo pe kainga ta mai paula ke te tātou la Korinto vai tāni ma e koe wholofola a honi ko toi tu o Christ koe polo ia o whaahinga ko mo se ke mahu inga me mea koe na hoko whakakato e kaisi whelaulau polo whelaulau tātā karo koe ko ngai whakamotua whakakato ia eiko Sisu Christ ko ia to ne tamai ke tau e tui te rau me vesta hiva ka pau ko tau osi e ui ko e ni la Korinto vai tāni ma mo tau whakatua ki a karaisi pea ko hono ngata e tā koe tu tāma ki taha ki tau toro kakai koto ka pau ko osi pe mo i koe ni koe ngata anga ia e tau amanaki a karaisi poko te hato e tu uia o e sino ke tau nofu amanaki ai more e tau mo ui pe paula more mo ui ko hui ala whakawhepaki be whakamamahi i au alo tau me manu whekai me hae ngai mea nei whakamamahi e kumo ui ai ka ko pau koe ke ha amanaki ke tu e tu o e sino ta koe koto tae anga koto lau whanau pe kata mai paula kaka koen kua whakatu a Christ me pekia koe polo e whainga kua mohe he koe mea e whauma i a tangata ai mate pe a whauma i a tangata whoke tu e tu o e pekia iyo hange tof pe o ku mate koto pe i a tama pe he whoke e whakamo ui hake koto pe ki tau toro e Christ iyo na tātā kalo e whelaulau polo ia he raki aho e uike e kuonga e whakamotua koe ahon ko Christ ia ko toi tu pe ave ia ke aho e otua whakahaa ke aho otua ko mena nau whai ke whakahaa ke otua koe ni ko ke whakafua e whanua ka koe ni ko whakahaa Christ koe toi tu ia koe polo e whahinga kua mohe aia koe kai ko to lau whanau e tau whai lotu na ko ke kei whakaukau pe he ta mere e Paula ke te tau tolu he vesni maa koe ui koe toi tu ia ai koe toi tu me pekia ko toi tu o Christ me pekia pere vai pa koe se o kainga o whaanga mo tu maa tai ngau e mo tu prekina maa e pe ngau e eiki yo mo iloni koe mea ki he eiki ko mo whakaongo sia o koe kai koe lau whanau siri me mau inga koe mea he toi tu o Christ o hae awe o tua o whakakato e whelaulau tātā kalo koe lak aho e wike o polo wite whakahae aho e o tua pia whakahaa mai ke te tautolu iha ahon ko toi tu o eiko Sisu Christ ta maria e Paulo ko ese o kainga a whanga mo tu mao he kosperi o ai ke toi we i tautolu tā mai ke te tautolu na au kai ke mo oni koe me tautu ke kai ko toi tu u nanga whakamahino ke te tautolu o mo oni me tau tui ke ko ke tau tui kui pe o ko tui a ko tau fa holo pe ke me ko ke tau fa papau i kai o os fa papau e me ma tu nga tau tui tau tui he me nai hoko e historia mo ilo foi fononga ko tano ke sen vai wono ai fononga ko amere ko pe mo mere e tamere makterine mo mere e taha ke fonua loto ona mamata ke ku te ka e maka foi fononga po ke fai e taha ko tope Poko ke whanonga koe alusio ke whakamooni a toi tuu ai eiki pe whakamooni i lau maari o mo oni me tau tui ke ka poko ke hau ke lotu hange hao tui te volo kai kuloi koe mea ko tau tui ke koe tui te volo koe tui pe o mahalo be na ako moni koe kai tau tui ke mea mo oni ai hok ko toi tuu mo oni ai eiki iyo ko toi tuu eiki sukansi pe koi ai tuu mau tai ngau tu pure kina ma oi pe ngau ai eiki ko hanga we aiki ko tui ke aiko Sisu Christ ko hanga we aiki ko whaka mo ui lau maari ko hinga ne pekia ko tau ngai whai ko whaka mo ui lau maari pane pera e ho mo iloni ko mea ki aiki ko mo whakaongo sia ko lau whanau e tau whakaongo sia he lotu ko lau whanau e tuha ke ne pongpongi hopu mai la a ke whakamanaki ke te tau tolo e laki ahai wike hopu e la a whakamanaki ke te tau tolo polo tau koe nei tātā kalo he awe e otua he kuanga whakamotua karaisia ko haa ko toi tua kaisi polo tau ilo ko kakoto lau whanau tu mau he lotu tu mau he kosperi tu mau he tui ke mo uita ngata tu mau he tui ke toi tua sino e wea tau toi tu ko tope kai ke whamo ui ko tope tau toi tu ko he kapana ke toi tu hoi tani ke tui ko ke eiko Sisu Christ o kuia e mate a ngau ai ke te tau tolu tau tui ke eiko Sisu Christ o kia mo uita e ngata i o ku tari mai ke te tau tolu i he toi tu o sino kai ke koe whakaosi lewa ngai whi lau koe aho hiri e sa pate koe whi lau koe i loa koe aho e pentekosi pe koe katoanga lau ike aina tutuunia he o toa e rivitiko vai ua tolu pau ke nau lau o se Passover pa nau lau le vai wiki e fitu
Ai ku nau lau wike fitu me aha koe Passover. Ai te nau lau koe sapati ono fitu a whahiwa ia. Pa koe ulang aho rewe wike aho no hoko. Ulang aho wike na moi Israeli e tau kohiri. Koe whamanatu katoanga Passover. Ku nau koe Shavuot. Shavuot ku winga pe ia. Koe aho hono aho. Koe wike e fitu. Wike katoanga lau wike. Ai koe katoanga lau wike ka inga koe Pentekosi. Pa koe katoanga lau wike. Na koe katoanga ono o mai e polo ke ai o tua. Pa koe katoanga whakawhiawhia, na tutuni o tua koe aho whiawhia. Koe iko no whakamanatu ki Israeli, o ku tauhi ki nau tolu ehe o tua. Une whakafua i wite, ai koe polo wite ia na e whai he aho Pentekosi. He katoanga lau wike, he aho hono ni manoa koe lau me sa pate o Passover. Ai a kainga, koe aho ia pale tau whoki ki a ngāwe waheua, koe aho ia na e malanga, ulaki malanga ia e toe tuu. Ko ngāwe waheua, ko laki malangai a hifo ko Pentekosi. Ko laki malangai a toe tu. Pa mo whanong kau loa te konga e malanga ko ia. Mahana lava i bet tau malanga toe tu o e ahoni. Ngai wahe wā te ulau me vesi wahi. Wakainga mātua. Whamoremore kau rea pe te rea ko te vita. Ko pekia ia pe te ria whokai maa. Koe tek tau tolo no whanua loto a ke ahoni. Ka koe me hene palofita mo ne ilo ko fuakawa mo rea tukia te e o tua. E ai hatoko taha e ka kano hono manawa. Tene awhio i hono talo ni koia. E ne sio whakalaka atuna ne rea ki toi tu ai misa ia. He nei kairi akia i he tesi. Pe ilo i hono ka kanoe au auha. Koe sisu koe ni na toi whakotu uia e o tua. Pe ko ki mau tolu ko toa pe koe kau whakamooni ki ai aua. Pe i hono hake a ki rewa e mafi o tua. Mo ne mao fuke me tamai e tala ofa koe lau mare maani. Na ne riringi mai ai meani. Ai au mou sio mo whanongo ki ai. He tala e hai ne aluhake a te vita ki he langi kai maa ne lau e ia. Ne wholofola he eiki ki hoku eiki nofo koe hok toa matau. Ka e oa ke u ngahi o ngahi whiri kohtu unga vai. Ko ia, ke mātua ilo e haas leri ko toa pe. Ko whanofo e o tua tangatani. Ke ne eiki mo misa ia whakatau os iyo. Ai sisu koe na mo kalose whai isio. Ko aho ni e katoanga polo wite. Ai whakamanatu hono tauhi e o tua hono kakai Israeli. Aho toi tu uia. Aho Pentekosi ia. Whilau lau koe aho Pentekosi. Na i ringi mai lau maari. Ano uinga. Ko hei, ko ne tauhi ake o tua no kakai whakamutua e wite. Ko mea tauhi, ngahi mea nau mea kai. Kai tauhi ake o tua no siasi. Ai lau maari maa oni. Ko mea tauhi ai o tua. Pe kai ngati sike, ko tauhi koe o tua aka no lau maari maa oni hono siasi. Tala mai, ko here tā ai lau maari maa oni. Ko he fola ai o tua. Si ahoni ai kainga, ko ahoni to mai here tā ai lau maari maa oni. He koe ngata pe, kono mea tauhi ai o tua ai lau maari maa oni. Ai ne liringi mai ena tau tāno ke anina. Ne liringi mai o ne hanga o whakaha ai lau maari maa oni. Ngahi mawhai ke. Ihe siasi. Pero tanga to whakamasiwe siwa e siasi he tau ai. Koe malanga pe mo ki whai lotu tokua. Ai ongo mawhai whakalau maari e siasi. Pe koe rea kehe pe. Ai mawhai whakalau maari. Tai, ai ke kakato ngai mawhai whakalau maari. He koe mea tauhi ake e o tua. A hono sino koe siasi. Na ne riringi mano lau maari. Koe ke whakaha i te tau tolu. Ai malanga palofisai. Ai rea kehe. Ai whakauhinga i rea kehe. Ai ilo loloto. Ai kato ngai whaito o mahaki. Koe fungani ngai mea ofa lau mare mani ni koe ofa. E tamai paolo ka pote ke rea koe rea kau angelo. Pote ke whai hotu i o hiki ai mo unga. Kau koe te ke mao e koe ofa. Koe uka mea ongo pe. Koe simpare tatangi pe sio. Koe mea tauhi e lau mare koe mea tauhi e lau mare koe mea tauhi ke he kiono siasi. Hange pe koe whai lau polo koe. I ulak aho e wike. Koe ngai whakamutana nau polo e wite. Koe aho Pentekosi. Aho ia koe nge whelau lau lak aho e wike. Ko toi tu aiki, ko toi tu mo oni. Pea ko ki tau tau. Me whakati niriringi mano lau maari. Ke whai aki a ano tau hino siasi. Pe kai ngatai. Kau ne umai ne wholofola. Ai wholofola ma ui koe ni tau lau. Koe here tae lau maari. Ke malu ia kono siasi. Me ngai ako naki hala koe nhange. Koe huma e whakasoto ma me ngai na koe tamai mau whawhetaki. Ko toi tu aiki, ko toi tu mo oni. Tu mo ke mau whai e katoa ngā. Tafi ki tu a revani mua. Tafi ki tua e anga halame mau i mau whae ke maa mai moani. Tuku mai atua ke whawhetai, o tātā kalo ko Christ koe polo e whahinga kua mohe. Ka mau tuu ma, o mau tupure kina he ngawe a whiana he koe kwa koto lau whanau. Tuku moa e atua mafi. Ke whilau e polo koe o e uite. Ko riringi mai aho lau mare maa oni. Whakaha
fai mo e whakahaanga ko ia mauloto tonga i hosiasi. Ngai mawhai whakalau maari te ki tauhi aki. Pake malu i aki mo e hosiasi heri tā e lau maari maa ni ko e wholofola mo ui ai eiki. Ia Sisu Christ ko mo wha mo ui. Amen. Kainga, o whaweta i eiki, mawhiawhia au pito e tau whelonga ki pongpongin, mo tau toki mea mai ko toi tu ai eiki. Ko toi tu mo on, ko toi tu ai eiki, ko toi tu mo on, ko ofa te mo tol ko tope, ko en ko hopo hake ai la a e aho ko ni lak aho e wike, aho e toi tu, tau whamana tu lak aho wike sa pati ko tope, ko hi ko aho ia, me toi tu ah tau eiki, pe ko ui e ko nga whakafo, ko aho e eiki, ko aho ia e whanongo ke fola ai eiki. Tang mo eiki ni whetau kina mo tole aho ni ngai whinga ngalot ko tope, o whanai te mo tol ko tope, malau tu mo mea mai, mo mea toa whatu.